Funkciju count u Excelu koja broji sve stavke u određenoj tabeli ste možda već i koristili. Funkcija count if radi isto što i funkcija count, ali broji samo one stavke u tabeli koje zadovoljavaju neki kriterijum. Na primjer, ako imate tabelu sa platnim spiskom i želite da prebrojite koliko programera ima u njemu, možete uraditi sljedeće. Prvo kliknite na polje gdje želite da se pojavi ta suma. Počnite sa znakom jednakosti, kao i svaku funkciju. Kucate naziv funkcije, u ovom slučaju count if, otvarate zagradu, izaberete opseg gdje želite da Excel broji te stavke, stavljate zarez i kucate kriterijum pod znacima navoda i izvoda. U ovom slučaju programer. Zatvaramo zagradu i pritisnemo Enter. I Excel nam daje broj svih programera u ovoj tabeli. I to je sve. Vidimo se u sljedećem videu.